Shalom, salam menjua-jua, damai sejahtera, manbanta krina, senina dengan turang ibas gelar Kristus. Jumpakah kita ibas renungan minggu, guna minggu Pentakosta, tanggal 10 siwah Mei 2024. Kata dibata si jadi palas renungan ta minggu enda, ibas kitab Sada Korinti 10:2 ayat si pemenasa ku ayat 10 sada. Ope kita ngoge karena kata dibata si jadi palas renungan ta. Mari perlebih si pabulat ukur ta. Si pinogagah kuasa kesasi badian demi kita. Ras kita ertoto kita. O Tuhan dibata Bapa kami. Bapa sidem alu keleng ate. Ibas pak seenda terkejap man kami. Maka penemanindu ngekapsir bahan atan dengar kami. Datkan kesempatan simbaru guna tole ngangkai karena isi pustaka andusi badia. Ajari dage kami Bapa dengan sampati kami datkan pengertiin simbages karena kai singena bagi atendu. Alu penegu-negu kesandusi badia atan min kami guna banci naksikan kuasandu dengan beluhka kami nurikan zaman sekelewat kami. Pasu-pasundu kemahandu sila serta endah segelana tetap ipagegehi kesandu si badia ia cecarakan karena isi kata andu si badia arah gelar anak andu Yesus Kristus kamir toto ras arpangendes amin. Kekalian Tuhan kata dibata si jadi palas renungan ta iba dibas kitab Sada Korinti bindu 10:2 ayat si pemena seku ayat 10 sada. Sada Korinti 10:2 ayat si pemena seku ayat 10 sada bagenda isina. Pemere kesasi badia. O senina la ateku lai tendu karena pemere sirana ibas kesasi badia nari. Itendu maka asum kam perbegu denga. Tahku gagia de bacarana. Tapi si ekerina mabai kam gelah papa maka nembah man berhala si peka. Harus itendu makalah bolit ICP singatakan kena sumpahlah Yesus adi alu penjembah kesah dibata. Bagi pela bolit kalak singasup ngakukan Yesus Tuhan kap adilah alu penjembah kesah si badia. Arbagai-bagai pemereka kesah tapi sada ngekesah si mereka cae. Arbagai-bagai dahin guna mereka penampat tapi sada ngetuhan si mada dahin Arbagai-bagai dahin si mandahin tapi sada ngedibatas si mada dahin mesti mereka kengasupan man kerina kala guna dahikan dahin nasi khusus guna kerina nge maka man banta sekala ibrekan pemere sincidahkan maka kesah ardahin kap kesah mereka man sekala jelma sada berita simbagas pengertina sedangkan man kala si deban kesah si sada eka mereka berita sidem alu pemete kesah eka ngesi mereka kinitakan man kala si deban Jana man kala si deban ka pemere si khusus guna pepalem kala si penakitan man kala si deban ibrekan kesah kengasupan guna ngelakokan perbahanan sing ngelebihi kuasa manusia man si deban na erno buat jana man si deban na ibrekan na kengasupan guna mete tahkin sada-sada pemere ibas kesah si badia narin tahlang man kala si deban ibrekan na kengasupan ngarana ibas arbagai-bagai cakap jana man si deban naka ibrekan na kengasupan guna nurikan antusan cakap kesah tapi kerina si enda kesah si sada enge dahikan ca kerinana man sekala ibrekan na pemresi pelain-lain rekutkan sura-sura kesah Sajenda kata dibata si jadi palas renungan ta alu tema pemere kesah si badia. Kekalian Tuhan pernah nge idahdu kalak si demi kesah si badia. Jana pernah kange idahdu kalak si iseluki roh jahat tapi kerasukan. Ukangin dia ciri-ciri na masing-masing. Adi pernah si idah kalak si seluk tapi kerasukan roh jahat. Biasana adilah yang gurpas sini saja ia janah tatapan mata na beda.
Sekali jadi, lit sekala sing uda-nguda, gawah-gawah ia ku pantai ku tepi lawit, ras teman-teman na kuliah. Tupung teman nandai kerina main-main i tepi pantai. Lit sindarami kerang, lit simuati batu, rasi debana. Ia kundul i datas kersik, sambil natap kulawit simbelang. Teridah, maka tatapan na kosong. Tapi rempet ngo berbeda tatapan matana, jana lanai ia terperkuani. Maka carana bertingkah laku pe asing, berbeda kal. Lambaikan na tanah, dilo piga-piga temanna. Bagi tempat ia penguasa pantai ibahan na kode tanah, guna nuruh teman nandai ngikut-ngikut ia erdalan. Kujapa pe Athena, desken dayang-dayang bagelah. Maka rempet ia ngerana kata kena, ula kotori pantai nina. Arah pesan na ise pelanai pang nadingken sampah i pantai dai. Maka kencang go ibahan pertoton, mulih ka singuda-nguda endandai sadar, mangate nang idah teman nandai kerina pulung, jana ia lit i tengah-tengah teman nandai, la yang kana kai si terjadi ndai. Kekalian Tuhan, pernah kang lit isaksi kendu kejadian si bagai? Kesakai nge sindain demi singuda-nguda Kesah si badia tahlang. Adilang kai nge bedana, kala si demi kesah si badia ras kala si kuasai kesah si jahat. Sana uga ciri-ciri kala si demi kesah si badia. Perpuloni Tuhan palas renungan tasenda, ngerana karena pemere kesah si badia tapi karunia rohani. Adiwi sinan bahasa asli na bahasa Yunani ipake kata karismata. Arah asal kata karis, kasih karunia. Mengarah ke pemere di bata, man kala site, guna mabai kala si deban nandai di bata, ras permuliakan gelar di bata. Enda bagi si iturikan ibas kitab perbanan rasul-rasul bindu si peduakan, si megati si oge, ija ajar Kristus, idemi kesah si badia, sirbahan kerina, berita alu bagai bahasa, semaka kemamangan kala sinterem. Jenari me kira-kira 3.000 kala teman Kristus. Dagi ugakin ciri-ciri nakala si idemi kesah si badia. Ibas bahan hot batas ada Korinti bindu 10:2 ayat si pemana sekuai 10 sada endandai. Ijenda Rasul Paulus nuduhkan sikap si mengkritik kala Kristen si paksa si etading i Korinti. Ia mengkritik perpulungan Korinti si ngalokan arbagai-bagai pemere kesah si badia, tapi justru arbahan ia si saing-saingan. Lana ilit kinir sadan ibas perpulungan Korinti. Maka Rasul Paulus meraikan pemahaman man perpulungan bahwa arbagai-bagai karunia tapi pemere kesah si badia tapi sada ngekesah si mereka kenca dibata. Jana dibata sada ngekap ngenca. Enda masih tekan kena ibas ayat 4 seku ayat 7. Kesah erdahin alu pendahin si pelain-lain. Kengasupan si berbeda-beda. Man sekala jelma berbeda, man sekala jelma narika berbeda. Tapi sada nge Tuhan si madadahin si merekan pemere kesah si badia Pemere kesah si badia ibrekan di bata guna tujuan petandakan kuasana ras mabai kala argini tekan man di bata. Maka bas ayat 3 tangka si katakan Rasul Paulus, la bolit kala si demi kesah si badia si ngasup numpahi Yesus. Bagi pela bolit kala si ngasup ngakukan Yesus Tuhan kam adilabo ia demi kesah si badia. Alu kata si deban kala si demi kesah si badia ipetangkas memanbana kuasa Tuhan. Jenari ngasup ia merekan berita si bagus pengertina guna mabai kerina kala semakin arkini teken. Bagi si turikan ibas ayat 8.
Emakar bagai-bagai pemereka sasi badia, singgo ia logan perpulungan Korinti, bagi siturikan ibas ayat siwa sesepuluh, guna mereka berita, guna papalem kalak penakitan, guna arbahan tanda-tanda senggat melebihi kuasa manusia, ernubuat, bedakan pemereka sasi badia tahlang, ngerana bas berbagai-bagai cakap kesah, zanalit kasih deban nasi ngasup nurikan antusan cakap kesah ya. Berbagai-bagai pemereka sasi badia tapi intina kesah sisada nge sindahikan kerinana mekesah di bata. Jadi ciri-ciri kalak si idemi kesah si badia si ngasup ngakukan Yesus Tuhan kap. Zenari si ngasup yang petangkas kuasa di bata dengan mabai kala arkini teken man Tuhan di bata saja. Jadi adi labo mabai kala arkini teken, labo petangkas kuasa di bata, labo ngakukan karena Yesus Tuhan kap. Zenari labo ka ia berita karena pengajaran kata di bata. Labo kesasi badia sibas ia maka adilit kalak ngaku-ngaku, ngasup ya pepalem kalak penakitan, ngasup ya buat ras erban tanda-tanda sengget. Adi labo guna petangkas kuasa di bata, labo yang ngakukan Yesus Tuhan kap, labo guna permuliakan gelar di bata kape. Situhuna, labo pendahin kesah si badia. Ya, labo kesah si badia. Senari adilit pe kalak si ngasup ngerana bas berbagai-bagai cakap kesah, tapi adilalit si ngertikan arti cakap pe iragukan nge ibas kesah si badia nari tahlang. Sebab adi pendahin kesah si badia, lid ia si ngerana ibas cakap kesah, lid kasih ngantu sisa dengan banci nurikan antusenna. Jadi berbahasa roh, tapi lali si belum ngerti kenca, labo bahasa roh gelarna. Tapi banci jadi, bahasa lidah. Kita kan luapan emosional ya, histeria pe banci. Maka labo lit si ngasup, ngantusisa dengan nurikan antusenna. Jadi intina kekalani Tuhan, kala si demi kesasi badia, labo seri bagi kalak seluk, labo seri ras kalak si kerasukan setan. Sebab pendahin kesasi badia ertujun guna pemuliakan di bata. Maka tegaskan Rasul Paulus peman perpulungan Korinti. Maka pemerai kesasi badia pengasup kala si ngalo kenca maka kenca guna si ngena ate di bata. Pengasup kala si ngalokan pemerai kesasi badia guna mabai kala arkini teken dengan mempersadakan kerina kala si tekman di bata. Labo guna untuk kepentingan na pribadi ipake na pemeree, tapi untuk kepentingan bersama. Labo guna peturah persoalan tape perpecahan, tapi guna kinirsadan perpulungan ni Tuhan. Sebab sada ngeulu si mereken pemere tape karunia Tuhan di bata. Dagay kekalan ni Tuhan, minggu enda bangkat makita ku minggu Pentakosta. Penta bas cakap Yunani artina 50. Tradisi bas keagamaan kalak Yahudi. Ija wari Pentakosta irayakan alu pulung makerina kalak Yahudi merayakan 50 hari kenca perayaan Paskah. Maka keca 50 hari Tuhan Yesus keke janari nangki ke surga ajar-ajar ni Tuhan Yesus pepulung. Ras enterem kalak site kitekan nusur kesasi badia babo ajar-ajar sindemi ia dengan pengasup ajar-ajar berita karena kuasa di bata. Enda banci sioge bas kita perbanan Rasul-Rasul 2 ayat 41. Jadi minggu Pentakosta peringatan nusurna kesasi badia. Kesasi badia sinugu-nugu kita kalak situ ibas dalani kegeluhan enda. Ara kesasi badia returah nama kini tekenta. Jenari tetap nama ukurta ras peturah ketenangan. Bagi si kejapkan Saul
Arah ogenta arpalaskan sada Samuel 10:6 ayat 10:4 sehku ayat 23 ya. Tupung daun kuit kulcapi. Pak sasi konteksna arkiteken kesah Tuhan nggo nadingken Saul nggo iganggu kuasa kesah si jahat. Kesah si jahat arban Saul ngejapkan mesui takalna. Lah ia tenang, gelisah, gugup. Lanai belu ia muat keputusan pe. Dengan pusuna pe demi perukuran sila mahuli. Kesah si jahat singganggu Saul darat tepung daun kuit kulcapina. Si mabai Saul jadi tenang. Bagem uli pendahin kesah si badia. Mereken ketenangan, negu-negu kita, gelana kita ngalokan kedamen, ras ketetapan ukur. Temata minggu enda MK pemerai kesah si badia. Bagai-bagai pemerai kesah si badia bagi si tersurat ibas palas renungan tandai. Tapi ingatlah kekelani Tuhan, maka sahada kap asalna Tuhan di bata. Maka delit kita sing kejapkan pemerai kesah si badia tapi karunia ulama ganjang ukur ta. Entah si pakaikan guna kepentingan ta pribadi, cari keuntungan ya. Pemerai kesah si badia harusna mawai kita rabeluna ngelakokan singena ate di bata. Jana pemerai kesah si badia harusna mawai kita terukur. Beluh ngaturkan perpulungan ras penggeluh ibas persadaan ras krina temanta si arkini tekan man Tuhan. Adilit kesah Tuhan ibas kita. Tentu teridah arah sikap geluh ta. Mahamat man Tuhan di bata bagi siturikan ibas ayat invokasio ta. Mahamat ia kempak sanina. Arkiteken kesah Tuhan lit ibas ia. Yesaya 10 sada ayat 2. Semaka arah kalak si demi kesah si badia. Raterem nama kalak si teman Tuhan di bata. Dage ugangin dan dia carana gelah kita atan ngalokan pemerai kesah si badia. Kekelani Tuhan ICP labo banci nandai di bata dengan ngasup muji di bata raspan muliakan gelar di bata adilabo kin arkiteken penegu-negu kesah si badia. Jana asakai kalak singgo teman Tuhan uga apa pe laban silang kesah si badia lid ibas ia. Maka pemerai kesah si badia pe pasti lid ibas diri kalak situ. Pemerai kesah si badia labo banci pelajari. Sebab gelar na pe pemerai. Maka berela dirindu ikuasai Tuhan rusur ertoto tutus ngoge pustaka si badia bangun kinir sadan ras di bata. Jana adi enggo ia lo kendu pemerai kesah si badia ingat. Maka pemerai kesah si badia labo guna ibanding-bandingkan apaika guna peturah persaingan ya ras teman tas si deban singo ngalokan pemerai kesah si badia bagi si terjadi tengah-tengah perpulungan Korinti. Sebab kasakala singgo ngalokan pemerai kesah si badia geluna pasti erguna. Pasti erguna. Erna naming kehadiranna. Jana kai pe sila ko kena maguna persadakan ras guna kemuliaan gelar di bata. Dage perpulungan ni Tuhan. Kenca kita ngikuti 10 hari GBK pertoto ya menakan telu berengi pra pekan doa sekape pitu berengi pekan doa. Pertanyaan refleksi man banta perubahan si kugangen dan dia si terjadi bas dirita. Tutus nange kita ertoto. Mari tetap tutus kita ertoto jana teruskanlah pekan doa ibas jabuta masing-masing. Artinya babailah terus isi jabu tersembah mandi bata. Maka kesah si badia demi pusuhta. Iba suari minggu enda kita ngalokan calung anggur ras roti. Ya enda simbol pembaharuan. Gelana olanai kita idemi kesah si jahat. Si berekan dirita ikuasai kesah di bata.
Maka kansa 10 warga bekaper toto enda harus nalanailit kita si mela-mela tupong isuruh ertoto maba pertoton. Jana bagi kenca kita ngalokan calong anggur ras roti lanai minlit kita sir 2 ukur. Sebab nina sada Korinti 10 ayat 20 sada. La banci ka minum tari calung Tuhan jenari minum ka tari calung setan. La banci ar 2 ukur. Jenari kekalani Tuhan. Tap-tap kabaktiin kita melaskan pengakun kini tekenta. Ija paragraf patelukan ninta rusur aku teman kesasi badia. Jangan sada gereja si badia. Enda menjadi penutup. Kanca kita ngaku teman di bata Bapa. Anaknya Yesus Kristus. Makaku kesasi badia. Engkai maka jadi penutup. Sebab kesasi badia sinampati kita, singajari kita, alu merekan pengertiin karena ise di bata. Kesasi badia sinerangi pusuta, ras persingeti kita, gala tetap ngasup jadi Kristen sejati. Maka marilah, tetap tutus ertoto, ras arpangendes man Tuhan. Segala kesasi badia ngenca, sindemi pusuhta. Amin. Tuhan pengasup kita andalankan katana. Mari si pinogagaman bana ras kita toto kita. O Tuhan di bata Bapa kami, ulu gegeras kepentar. Ibas kamnari kami ngaloken kesandu si badia. Sinampati kami guna dahikan arbage-bage dahin i tengah-tengah pekan anggur du. Ibas pak saenda o Bapa. Ate kami mereken diri kami, gala ikuasa indu Tuhan. Gala kesandu si badia saja mengenca demi pusuh perukuran kami. Sim pengasup kami ngaloken pemere kesasi badia guna beritakan karena pengajaran du, petangkas karena kuasa du, dengan mabai reterem nanjel markini teken, guna permuliakan dengan muji gelar do saja. Enda meteka rasembatoto kami man bandu o Tuhan. Ara gelarana anu Yesus Kristus kami ertoto man bandu. Amin.